видеть, кто у нас скрывается за, значит, никами. И, пожалуйста, те, кто не выступает в данный момент, отключите свои микрофоны. Маликова Гафуйтарас исемегезне белмим. Микрофонны сүндерсәгез, чөнки сезнең микрофон... Булды, рахмәт. Да, еще раз, пожалуйста, Миликеевская, вот у нас школа, видимо, да, другие, пожалуйста, включите свои камеры, чтобы мы видели, кто у нас присутствует на сегодняшнем мероприятии. Hörmәтле коллегалар, безнең институт инде берничә вакыт элек менә бу семинарлар сериясын башлап җибәрде. Без төрле төбәктә булган безнең төбәк тарихчыларын, музей хезмәткәрләрен, укытучыларын җыябыз. Һәм инде менә бу семинарларның төп максаты безнең төбәкләрдә, районнарда яши торган хәвәскәр тарихчыларның һәм инде кайберләрегез профессиональ дәрәҗәдә эшлиләр, менә сезгә менә бу җирле тарихны өйрәнүдә ярдәм итү. Чөнки чыннан да безнең татар тарихыбыз искиткеч бай, искиткеч тирән, һәм инде аның күп өлеше авыл җирлегендә узган. Без беләбез, безнең авылларыбыз борынгыдан ук мәгариф учаклары булган, дин үзәкләре булган. Аннан бихисап безнең зыялыларыбыз чыккан, язучыларыбыз, галимнәребез, фән эшлекләребез һәм башка бөек шәхесләребез. Шуңа күрә менә бу авыл тарихларын өйрәнү, аны онытмау, аны барлау, әлбәттә инде искиткеч әһәмиятле эш. Әмма дә ләкин без беләбез, бүген безнең күп кенә районнарда, күп кенә төбәкләрдә авыл тарихлары язылды. Анда бик бай материаллар тупланган. Чөнки сездән менә бу җирле тарихны әйбәтрәк белүче кеше юк. Беркем дә Казандан да, каян да килеп ул тарихны шул дәрәҗәдә өйрәнә алмас. Әмма дә ләкин кызганычка каршы менә күп очракларда менә бу бай мәгълүмат ул сезнең үзегезнең даирәдә генә кала. Чөнки китапның тиражы күп булмый, яисә күп булса да андагы булган мәгълүмат белән чын мәгънәдә файдаланып булмый, чөнки ул тиешле дәрәҗәдә фәнни нигезгә салынмаган була. Нинди проблемалар буларга мөмкин? Мәсәлән, информациянең чыганагы күрсәтелмәгән, каян алынган ул? Архив материалы булса, нинди архивтан, нинди документ, нинди фонд, һәм башкалар, һәм башкалар. Яисә ниндидер истәлекләр булса, шулай ук качан язылган ул, нинди кешедән, кем ул? Шуңа күрә нинди генә бай мәгълүмат булмаса, сезнең китапларда, сез әзерләгән хезмәтләрдә тиешле фәнни методология нигезендә ясалмаса, кызганычка каршы профессиональ тарихчылар аның белән чын мәгънәдә куллана алмыйлар. Там бер мәсьәлә бар, уважаемые коллеги. Еще есть одна проблема. К сожалению, в последние годы все активнее на волне вот этого интереса к истории родного села, к истории своей семьи, к истории своего народа, к сожалению, появляется огромное количество публикаций, которые несут недостоверную информацию. Как я уже сказал до этого, история татарского народа настолько богата и настолько обширна, что в ней есть, в принципе, все. Главное вот это наше богатство изучить, собрать и донести для следующих поколений. И, конечно же, здесь мы должны опираться на объективные исторические материалы. Для нас это прежде всего архивные материалы, другие виды исторических источников. И, конечно же, методология их исследования должна быть тоже научной и апробированной. Поскольку мы знаем, что даже с самым хорошим источником, если вы обращаетесь с ним
неверно. Если вы неправильно используете методологию исследования, то, конечно же, к выводам, к которым мы можем прийти, эти выводы будут совершенно далеки от исторической правды. А для нас это очень важно. Вы видите, что в последние годы, в последние месяцы особенно активизировались различные интернет-каналы, которые публикуют недостоверную, а часто публикуют заведомо ложную информацию по истории татар. Конечно, всегда это было, всегда мы знали, что были различные теории, фальсификации, на разном уровне они были выполнены, но теперь вот в информационную сферу, когда не нужно быть историком, да, когда достаточно завести свой блог или какой-то сайт в интернете, да, и ты можешь публиковать любую информацию, не заботьтесь о том, проверена она и так далее, и она расходится тысячами значит, экземпляров, и в одну минуту ее могут прочитать люди практически по всему земному шару. Вот в этих условиях, конечно, от вас, от тех, кто профессионально занимается изучением истории, преподаванием истории или популяризацией, как музейные работники, да, и вообще от тех, кто ставит для себя такую задачу изучать и популяризировать историю нашего народа, конечно, здесь перед всеми вами и перед всеми нами стоит особая роль, поскольку, как я уже говорил, главная на наша задача – это объективная история нашего народа и то, чтобы с ней, вот с этой объективной историей, смогли ознакомиться как можно больше желающих. Я надеюсь, что наши семинары практически будут вам полезны и интересны для вас. Мы постараемся выложить потом еще записи вот этих семинаров еще и в онлайн-режиме, чтобы те, кто не смог, может быть, сегодня подключиться, чтобы они потом смогли с этим ознакомиться. И если у вас возникнут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в чат, мы постараемся по мере возможности на все эти вопросы ответить. Сейчас я хотел бы предоставить слово Айдару Ильсуровичу Нагманову, заведующему отделом историко-культурного наследия народов Республики Татарстан, который будет вести этот семинар. Рахмет Терес, Айдар Афанди. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Ну, Марат Мингалевич обозначил многие проблемы, на которых я хотел остановиться. Он уже, так скажем, довольно детально их обрисовал. Поэтому, чтобы в целях экономии времени я не буду повторять некоторые вещи. Но невозможно не сказать о том, что все-таки краеведческие движения в Татарстане с начала 90-х годов получают все больше и больше размах. Если кто-то из вас присутствовал на мероприятиях Конгресса татар, они, как правило, выставляют стенды с краеведческой литературы. Вот эта литература сейчас состоит уже из многих сотен изданий. К нам в институт постоянно приходят люди за методической помощью, за практическими советами, помочь что-нибудь прочитать, какой-нибудь текст или отыскать какой-нибудь источник. Мы такую посильную помощь оказываем, но не всякий может приехать в Казань. И вот эти семинары как раз были для нас одной из форм, так скажем, оказания методической помощи учителям, библиотечным, музейным работникам. Не секрет, что именно вот, сельская интеллигенция, эти люди, профессии, обозначенных мной, они как раз и занимаются в основном краеведческой деятельностью, но еще бывшие пенсионеры, у которых появилось свободное время, вот, они тоже активно вовлечены в этот процесс. Здесь я не могу не вспомнить имя многим из вас известного Юнуса Юсуповича Юсупова, почетного гражданина Мензелинска, вот, автора многочисленных книг и публикаций по истории населенных пунктов Мензелинского, Тукаевского, Актанышского районов. В период моей работы в татарской энциклопедии мы с ним активно сотрудничали.
И многие статьи по населенным пунктам указанных районов, они как раз написаны по материалам, представленным Юнус Юсуповичем. Он оставил после себя добрую память, и его подвижническая деятельность является примером для других краеведов. Как уже сказал Марат Мингалиевич, каждый, кто начинает изучать историю своей семьи, историю своей малой родины, сталкивается с немалыми трудностями, прежде всего с проблемой источников информации. Если события советского периода еще как-то можно восстановить с помощью старших поколений, то чем дальше углубляешься в прошлое, тем эта задача становится сложнее. И тут без архивов и без библиотек никак не обойтись. Но не просто же прийти в какую-то библиотеку, нужно точно представлять, что искать, где искать и как искать. И семинары, проводимые Институтом истории имени Шахабуддина Марджани, они как раз призваны оказать помощь краеведам, находящимся на начальном этапе этих поисков. В нашем сегодняшнем мероприятии участвуют специалисты в разных областях исторического знания, и в своих выступлениях они как раз поделятся практическими советами работы с разными видами исторических источников. Может возникнуть вопрос, зачем все это нужно Институту истории имени Шахабуддина Марджани. Вот. Частично Марат Мингалиевич уже ответил на него, но еще раньше, до него, в 1830 году, развернутый ответ на этот вопрос дал известный писатель и литературовед Али Рахим. В предисловии к своей книге «Гавалны Иряню» он указывал, я цитирую, что изучение истории деревень – это основа изучения истории Татарстана, да и России в целом. Изучив историю каждой деревни, мы в значительной степени изучим историю всего государства. И эти слова, высказанные 90 с лишним лет назад, чрезвычайно актуальны и сегодня. Чем основательнее будет изучена история сел и деревень, тем будет больше материалов для создания фундаментальных трудов по истории Татарстана и татарского народа, чем, собственно, мы и занимаемся. Наш институт истории имени Шахабуддина Марджани. Как вы знаете, наверное, достаточно недавно институт завершил работу над семитомной историей татар. Это издание получило большой общественный резонанс, не только на уровне республики, но и на уровне России, международный резонанс. Вот. И после завершения этой работы именно изучение истории деревень превратилось в одно из ключевых направлений в деятельности института. Однако наши возможности в этом плане ограничены. На сегодняшний день в Татарстане насчитывается свыше 3000 населенных пунктов. Вот. И без помощи краеведов на местах добиться серьезных успехов в изучении очень сложно, практически невозможно. Поэтому мы очень рассчитываем на помощь краеведов. На сайте нашего института, сейчас я скажу, так, сейчас, секунду. Прошу прощения за заминку. На сайте нашего института, прошу прощения, вот издание нашего института. То есть мы довольно активно в последние годы работали, вот, выпустили ряд книг. Это книги, посвященные конкретным селениям, как служила УРА в современном Атнинском районе РТ, так и книги, посвященные отдельным регионам нашей республики: горная сторона, Заказание, юго-восточное Закамье. Вот. То есть практическая работа в этом направлении ведется. Но для того, чтобы подключить и краеведов на местах, на сайте нашего института
он называется «Татаровед РФ». Есть специальный раздел в правом верхнем углу «История сел и городов» называется. Вот все желающие краеведы могут размещать на этом сайте свои материалы готовые. Не секрет, что с публикацией сейчас не так легко, поэтому это один из выходов из данной ситуации. То есть наш сайт очень посещаемый, на него заходят представители из разных регионов республики, татары за пределами Татарстана. Вот. И вот размещенные там материалом, они могут стать достоянием широкой общественности. Кроме истории и деревень, там же выставлены методические рекомендации по подготовке истории населенных пунктов, а также уже упоминающаяся книга Гали Рахима «Авалны Ряну». Хотя, как я повторюсь, она вышла в свет еще в 1930 году, многие идеи и рекомендации автора не утратили своей актуальности и могут быть полезны в работе современных краеведов. Предполагается, что семинары с краеведами по проблемам изучения истории деревень постепенно охватят всю территорию Татарстана. То, что мы начали с востока республики, не случайно и связано с проведением очередной всероссийской переписи населения. Как это уже не раз случалось в прошлом, подготовка к переписи вновь актуализировала вопрос об этническом происхождении населения приграничных районов Татарстана и Башкортостана. Проблема эта непростая, и взгляды на нее татарских и башкирских историков существенно различаются. Вы, наверное, слышали об языковом аспекте вопроса и об открытии, в кавычках, башкирскими языковедами такого явления, как северо-западный диалект башкирского языка. Не отстают от них и башкирские историки. Они еще в 1990-е годы стали внедрять в научный оборот понятие «исторический Башкортостан». И за прошедшие четверть века они много сделали для обоснования данного понятия. Это прежде всего многотомный проект истории башкирских родов. Вот здесь представлены 3 книги из этой серии. Всего сейчас вышло порядка 46 или даже 47 томов. Спонсирует это издание, этот проект фонд «Урал», возглавляемый бывшим президентом Муртазой Рахимовым. Помимо истории башкирских родов, через интернет, на страницах Википедии, через Яндекс.Дзен, через всевозможные исторические форумы и социальные сети активно распространяется информация из книг историка Анвара Закировича Асфандиярова. Вы, наверное, слышали об этих книгах, а может быть, уже и видели. Вот, 2 из них представлены на этом экране. Ну, особенно я хотел бы выделить аулы Мензелинский, башкир. То есть получается, что весь восток Татарстана, все приграничные к Башкортостану району, они вот уже исходя из этого названия, понятно, кем авторы этой книги считают эти населенные пункты. Одним из знаковых событий этой пропагандистской работы стал проект «Карта башкирских родов и деревень». 1 октября 2020 года он был презентован в Уфе на расширенном заседании комиссии по истории и развитию башкирского народа Всемирного Курултая «Башкир». К сожалению, я не могу увеличить эту карту, она очень большая. Вот, и охватывает значительную часть территории Волго-Уральского региона. Карта, по словам ее разработчиков, наиболее точно показывает расселение башкир на территории Волго-Уральского региона. На карте нанесены порядка 2000 населенных пунктов, которые, как утверждают авторы, были или основаны башкирами, или где они проживали в прошлом или проживают в настоящее время. Составителями карты являются сотрудники Центра социокультурного анализа Института стратегических исследований Республики Башкортостан.
Работа велась при содействии комитета, комиссии по истории и развитию башкирского народа Всемирного Курултая Башкир, а также Центра изучения исторического наследия Башкортостана ШЖР. Повторюсь, что карта очень большая, поэтому я обозначу лишь крайние точки расселения башкир, как представляют себе их авторы. Вот на севере зона исторического расселения башкир, она проходит по территории Бардымского района Пермского края. Вот. Они считаются территорией проживания башкирского племени Дайна. На востоке крайней точкой является Куртамышский район Курганской области. Вот. Если вы можете видеть, вот Куртамышский район, хотя населенных пунктов башкирских, собственно, на ней не обозначено. На юге крайней точкой расселения башкир составители карты считают территорию, на которой расположены города Медногорск и Орск. Это наиболее такие крупные населенные пункты. Однако по срезу карты видно, что разработчикам просто не хватило места, и границы расселения башкир, по их представлениям, проходят гораздо южнее. Наконец, на западе крайней точкой является село Бобров-Гай, Кундузле. Она расположена на территории современной Пугачево-Саратовской области, который, в свою очередь, расположен практически на левом берегу реки Волга. Кроме карты башкирских родов и деревень, 1 октября 2020 года была презентована еще одна карта под названием «Карта родов и деревень северо-западных башкир». Вот. Она тоже занимает очень много места, и она является частью предыдущей карты, просто более детально демонстрирующая расселение так называемых башкир в приграничных районах Башкортостана и Татарстана. На этой карте территория расселения башкир проходит по среднему течению рек Степной Зай, Кичуй и Шишма, охватывая значительную часть востока Татарстана. В административном отношении она включает большую часть Менделеевского района, вот самая северная часть, вот, обозначенная розовой краской. Потом, если спускаться южнее, Тукаевский район захватывает почти 4/5 Тукаевского района, его территория, захватывает половину Заинского района, опускается ниже, захватывает территорию Альметьевского, и еще юго-западнее, там уже территория Леногорского районов. Соответственно, районы Татарстана, расположенные восточнее, Агрызский, Мензелинский, Актанышский, Муслюмовский, Сармановский, Азнакаевский, Бавлинский, Бугульминский, Ютазинский, составители карты целиком относят к ареалу расселения северо-западных башкир. Как вы можете видеть, территорию Мензелинского и Тукаевского района башкирские историки считают исконными землями башкирских племен Байлар, Еней, Сарайлы, Минь. Вот, Байлар выделено розовым цветом, Еней таким, так сказать, бирюзовым, а Сарайлы, Минь бледно-зеленым цветом. Селения, основанные башкирами, обозначены кружками. Вот. Это и Старый Байлар, и Калмия, Кулуш, Бьюрган, Калмаш, Азмушка, Еркинеш, Атракле, Тагерменне. Все эти населения башкирские авторы считают башкирскими. На карте есть деревни, которые признают они чептярскими. Они обозначены таким красным перевернутым треугольником. В южной части Тукаевского района таких деревень достаточно много, но если брать все восточное Закамье, вот такие чептярские деревни, они насчитываются единичными экземплярами, если брать южнее. Вот.
Это типтярские деревни, а деревни ясачных татар и служилых мишарей на этой карте практически отсутствуют. В качестве источников, на которых основывается утверждение о башкирах как первопоселенцах Восточного Закамья, уфимские историки называют архивные данные, ревизские сказки, материалы переписи 1917 года. Для неискушенного читателя эти ссылки выглядят вполне убедительно. В архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Оренбурга действительно отложились разнообразные исторические источники, отражающие историю заселения восточных районов Татарстана и западных районов Башкортостана. Однако проблема заключается в объективном отборе и интерпретации этих источников. На самом деле, если разбираться в деревнях, обозначенных на карте как башкирские, Тугулюково, Деуково, Подгорный Такермян, Калмия и другие, по материалам третьей ревизии 1762 года и четвертой 1782 годов проживали типтери, а башкиры, или как их тогда называли башкирцы, начинают фигурировать в этих селениях, в ревизиях, начиная с 19 столетия. Если же идти еще глубже, оказывается, что происхождение большинства типтярских селений были основаны ясачными татарами, выходцами из регионов Среднего Поволжья, переселившимися в Восточное Закамье после Петровских реформ. А буквально в начале этого года наш институт выпустил книгу Татаро-Уфимского уезда в свете государственной статистики, материалы переписи населения 1722-1782 годов. Вот обложка этой книги вы видите на слайде. Содержащиеся в книге сведения позволяют основательно поколебать насаждаемые башкирскими авторами представления. Ответственным редактором этой книги является доктор исторических наук Радик Равильевич Исхаков, участвующий в работе нашего семинара. Я хочу передать ему слово для ознакомления аудитории с указанным изданием и в целом с позиции татарстанских историков по истории заселения восточных районов Татарстана и западных районов Башкортостана. Рафик Равильевич, прошу вас. Всем участникам семинара большое спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, друзья, очень рад участвовать в этом семинаре. Хотел немножко рассказать о книге, которую вот Айдар Эльсурович уже сказал, которая вышла в конце прошлого года. Это «Татары Уфимского уезда». Долгое время считалось, что материалы первых ревизий XVIII века по данной историко-культурной области, которая входила территорию Уфимского уезда, а если говорить о востоке Татарстана, уже в конце XVIII века образовался Мензелинский уезд и Бугульминский уезд. До этого это были Казанская, в первую очередь, и Новомосковские дороги, то есть по XVIII век. Так вот, первые ревизии считалось, что они не сохранились или очень в плохом состоянии, их невозможно читать. Об этом, в частности, писали наши башкирские коллеги. Но в ходе археографической и источниковедческой работы, в первую очередь, краеведы из Башкирии, нашли эти ревизии. Оказалось, что они, в принципе, в хорошем состоянии, и сами башкирские исследователи их тоже смотрели. И эти материалы представляют очень важное значение для нас и в плане изучения населенных пунктов, так как и для составления родословных, так как данная ревизия является основой любого генеалогического исследования и основой любого изучения истории малой родины, истории конкретного населенного пункта. Так вот, все эти материалы были выявлены, они хранятся в Российском государственном архиве древних актов и проанализированы, и на их основе был подготовлен вот это справочное издание. В этом справочном издании представлены все населенные пункты татар
данного региона, это восток Татарстана и Башкортостан, в первую очередь, и сопредельные территории, которые уже к началу XVIII века и потом в процессе проведения ревизии они были зафиксированы. И все эти деревни представлены в этой книге, там представлены конкретные ссылки на документы, листы ревизских сказок, что значительно облегчает поисковую работу краеведов. То есть любой человек, зайдя на наш сайт, может познакомиться с этой книгой и найти там конкретную информацию о интересующей его населенном пункте. И уже на основе этих источников написать историю своей деревни и историю своей семьи, которая проживала здесь. К сожалению, по объективным причинам далеко не все населенные пункты, которые существовали в XVIII веке, они были зафиксированы в ревизиях, но тем не менее очень большое количество татарских деревень, которые уже существовали в XVIII веке, они уже там записаны все жители мужского пола, которые проживали в этих населенных пунктах на данный период. В частности, по Мензелинскому району в данном справочном издании, то есть по данным первых 4 ревизий, которые проводились в XVIII веке, зафиксированы такие населенные пункты, как Атракле, Балтаево, Бикбулово, Верхний Тикермен, Гулюково, Диуково, Дусай-Кичу, Сангулово, Искаменча, Кудряково, Калмурзино, Колтакова, Каран-Азиково, Кузимбетьево, Куяново, Мактауш, Сарсарс, Сарсас-горы, Старая Ашпала, Старый Иркиняш, Новый Иркиняш, Татарская Мушуга, Тигерменче, Топасево, Тулбаево, Артамак, Урусово, Усаево, Чупаево, Чуплюково, Ямаково, Ятово и другие по Тукаевскому району. Деревни Битьки, Биклянь, Бьюрган, Иштиряково, Казаклар, Калмаш, Калмия, Круглое поле, Кувады, Кугашево, Кускеево, Куперле, Малтабар, Меликес, Мрясово, Подгорный Дрюш, Саитово, Семикеево, Старый Абдулово, Старый Клянчино, Старый Гордели, Старый Ярокли, Старый Байлар, Старый Дрюш, Тавларова, Таулак, Тлянчи-Тамак, Тарнаташ, Ургуда, Хузеева, Шукрале и многие другие. То есть, основываясь на вот этом вот справочном издании, мы можем поднять новый пласт документов, и это очень важный источник и справочное издание для краеведов. И еще хочу еще раз сказать об этом, что данная книга находится в свободном доступе на сайте нашей библиотеки, электронной библиотеки, и любой желающий может познакомиться с ней, скачать ее в PDF-ке, причем в PDF-ке она позволяет через поисковик очень быстро найти конкретно интересующий вас населенный пункт. Так вот, исходя из данных этого справочного издания, мы можем сделать вывод, что уже в начале XVIII века на территории Мензелинского и Тукаевского района современного Татарстана уже существовала разделенная сеть татарских населенных пунктов, что очень важно. В этих материалах там зафиксировано, что здесь живут татары разных сословных групп. Это и ясашные татары, это и служилые татары, служилые мещеряки, то есть татары-мишари. А уже по данным второй и особенно третьей ревизии начинается фиксироваться татары-типтяри и другие сословные группы, такие как чемоданные татары, ну и другие группы такие. То есть данный источник, как уже Айдар Ильсурович сказал, является очень важным, весомым научным аргументом в пользу того, что данная территория исторически была населена именно
этническими татарами. Тем не менее, вот как уже Айдар Ильсурович отмечал, со стороны, в первую очередь, наших коллег из Башкортостана, политтехнологов в первую очередь, муссируются тезисы о том, что вот территория Мензелинского и Тукаевского района исторически это территория, на которой проживали этнические башкиры, то есть это территория башкир. На чем же основываются вот эти вот данные? Они основываются на более поздних, в первую очередь, ревизиях. То есть если в нашем справочном издании мы даем данные первых 4 ревизий, то они опираются на данные 5, 6, особенно 9 и 10 ревизии, где действительно по татарским населенным пунктам фиксируется, что в некоторых из них живут башкиры, вернее башкирцы. Вот. И на основе вот этого фиксации, то, что там живут башкирцы, и делаются такие выводы, что это вовсе не татарские населенные пункты, а населенные пункты, в которых проживали башкиры. На самом деле, если вот подходить к этому вопросу комплекса, данная вот точка зрения, она научно не верифицируется и является просто определенным приемом политтехнологическим для обоснования каких-то вот тезисов о том, что данная территория и данное население – это башкирское население, потому что до революции территория востока Татарстана и запада Башкортостана – это была единая область, которая входила в территорию Уфимского уезда в XVIII веке, а уже в XIX веке в состав Оренбургского и потом уже Башкирского уездов. Вот. Но как же появились вот на территории вот современного Тукаевского района, современного Мензелинского района, вот, и которые вот зафиксированы эти вот башкирцы? Ну, здесь надо немножко пойти назад в хронологическом отношении и рассмотреть картину, которая сложилась здесь во второй половине XVI века. Данная территория районов, значит, Тукаевского, Мензелинского, она исторически всегда находилась в сфере влияния или в составе государств татарских, на более раннем периоде в состав Волжской Булгарии, то есть государства, которые были основаны предками татар. Но после взятия Казани данная территория, соответственно, вошла в состав московского государства, и в территориальном отношении она стала составной частью, значительная ее часть, по крайней мере, то есть восточной части, она стала составной частью Уфимского уезда. И с конца 16-17 века все население, которое здесь проживало, то есть, так скажем, уже 16 века, они начинают фиксироваться как башкирцы. При этом в данное понятие вкладывался не какой-то этносословный статус, а в первую очередь статус именно сословный. И в него входили разные группы, которые вот фиксируются. Почему они фиксируются как башкирцы? Это был статус, который предоставлял им определенные права на землю. Но более глубокий анализ источников, в том числе 17 века, показывает, что под этими башкирцами, которые проживали на территории вот востока Татарстана, скрываются на самом деле татары, которые получили права, вотчинные права на землю и были записаны в состав Ясашной книги, выкладные книги, и они начинают просто фиксируются как башкирцы, хотя на самом деле это татары. Причем есть документы, где, допустим, одно же и то же лицо фиксируется и как ясашный татарин, вернее чувашин, и как башкирец. То есть здесь определенное наложение этнической, этнокультурной картины и этносоциальной картины на сословную картину. И тоже фиксируется определенный переход из одной сословной группы татар в другую. И в 17 веке мы отмечаем на данной территории такой процесс, как сословная трансформация татар и переход массовой татарского населения
которые вот еще фиксируются как оброчные люди в состав сословия башкирцев. Оброчные люди и вся вот эта вот территория, она изначально входила в подчинение Казани. Но в связи с тем, что была построена Уфа и требовалось определенное увеличение налоговой базы для уфимских воевод, часть вот этих вот оброчного населения, они переводились на Ясак, на Уфу, и вот эти все ясашные группы, в первую очередь татар, они уже, переводя и платя Ясак в Уфу, они уже в ясашных книгах уже записывались башкирцами, и они обладали определенными правами на землю, которая очень обширная территория была, населения мало было, им раздавали земли и записывали их башкирцами, хотя на самом деле это те же самые татары. И начинает уже в 17 веке формироваться поземельные общины вот, башкирцев Асаба. Причем вот те роды, которые вот обозначаются, что это башкирские, на самом деле это название населенных пунктов, центров властей. Та же самая, тот же Байлярский род, на самом деле это просто локальная идентичность населения, которое проживало на Байлярской волости. То есть это не какая-то родоплеменная структура башкир, а просто представители этнические татары, которые проживали на территории вот этой Байлярской волости. В XVIII веке этот процесс продолжается, то есть переписывание татар в башкирское сословие. И отмечается уже в XVIII веке массовая миграция татар, то есть процесс идет, когда татары из Закамья переселяется в Восточное Закамье, из Западного Закамья из-за Казани переселяется на территорию вот современного Мензелинского и Тукаевского района, оседают здесь. И постепенно они также частично, часть из них входит в сословие типтярей, а часть входит в сословие башкирцев, покупая земли, которые имели вотчинный статус. И постепенно количество в составе местного населения постепенно происходит увеличение количества башкирцев, под которыми опять-таки скрываются татары. В 1798 году образуется башкирское мещерякское войско, что приводит к тому, что в состав этого войска наряду с башкирами и мещеряками входит большая группа татар, которые были записаны в башкирское сословие, также в типтярские команды. И уже в середине XIX века даже те группы сословные, которые ранее фиксировались не как башкирские, например, типтяри и те же служилые мещеряки, указом 1855 года там предписывается все это жители вот этого башкирского мещерякского, вернее, тогда уже башкирского войска, в которое входило и кантоны на территории Мензелинского уезда, просто записываются просто как башкиры из типтярей и мещеряков. То есть уже к середине 19 века значительная часть татар была записана в башкирское сословие. И этот процесс продолжался, и особенно в конце 19 века, в начале 20 века мы видим вот по территории Мензелинского уезда большие группы вот этих вот башкирцев, которые на самом деле были этническими татарами, которые состояли в башкирском сословии. Но после того, как социальная ситуация в стране изменилась, пришли к власти большевики, отменили сословные ограничения и права на землю своими декретами. Уже в 20-х годах 19 века все вот эти вот группы, которые проживали на территории Мензелинского уезда и которые фиксировались как башкиры, они по первым советским переписям 20 года уже записали себя не по прежнему потерявшей актуальность
сословному признаку башкир, а уже по этнокультурному, то есть татарами. И уже первые переписи показали, что на территории вот Мензелинского уезда, то есть современных Мензелинского и Тукаевского районов, практически башкир нет. То есть мы видим обратно такой процесс не перехода татар из одной этнического состояния в другое, то есть превращение там башкир в татары или татар-башкир, а просто процесс, как татары переходит из одного сословия в другое, допустим, сословие типтяри, потом башкир. На самом деле они остаются теми же татарами, говорят на том же татарском языке. Тем не менее, вот фиксация определенной манипуляции данными и то, что вот в документах они обозначены под сословие башкирцы, башкиры в дореволюционных источниках, в первую очередь 19 века, дает основание башкирским политтехнологам говорить, что на самом деле это башкир, что не соответствует имеющим на сегодняшний день данным, эмпирическим данным, источникам, всему комплексу документов и противоречит в том числе и данным, которые представлены в нашей книге. То есть мы наблюдаем такой процесс сословной трансформации, и уже к советскому времени мы видим, что фактически те татары, которые были в сословии башкирцев, уже фиксируются как татары. То есть вот кратко я обозначил вот этот процесс, и почему мы вот сейчас вот наблюдаем, что вот башкиры, башкирские политтехнологи, этномиссионеры пытаются вот проводить такую вот политику, что на самом деле вот эти татарские населенные пункты, идеологические такие посылы, что населенные пункты татары Востока Татарстана, на самом деле они башкирские. Ну, вот я кратко обозначил. И опять-таки хочу сказать, что вот эта наша вот книга, и сейчас мы готовим еще коллективную монографию по истории татар Западного Приуралья, куда тоже войдут материалы по Мензелинскому уезду и по районам Востока Татарстана. Мы все эти тезисы на научном аргументированном научном уровне, мы все это будем доказывать, и уже вот эти вот мифы исторические будем обязательно разрушать, потому что это противоречит тем научным данным, которые вот на сегодняшний день уже скоплены и имеются у нас на руках. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, с удовольствием на них отвечу, или в каком формате, может, после всех выступлений, как удобно. Спасибо. Спасибо большое, Радик Равильевич. Вот. Выступление очень содержательное, очень глубокое. И показывает, насколько сложность проблемы, которую мы сегодня рассматриваем. На слух это все, конечно, воспринимается тяжеловато, но надеюсь, что при пересмотре вот этого нашего семинара в YouTube или когда до вас дойдут наши издания институтские, мы над этим активно работаем, вы с нашей помощью получите необходимые представления, которые потом можете донести до своих учеников, до своих соседей, близких о настоящей объективной истории вашего региона. Вот. Когда мы говорили об источниках, я говорил о том, что они в основном сосредоточены в архиве, но есть группы источники, которые находятся прямо рядом с вами. Речь идет об эпиграфических памятниках. Практически в каждой деревне есть памятники с арабографичной, написанные на арабской графике. Вот, многие из них имеют довольно древние. Вот, к сожалению, специалистов, способных работать с этими памятниками, даже в Казани очень небольшое количество. И вот небольшой такой мастер-класс по работе с этими источниками
какую они имеют ценность для показа, для изучения истории деревень, как раз сейчас будет вам представлен. Слово предоставляется кандидату филологических наук Айдару Марсельевичу Гайнуддинову, ведущему специалисту по полутатарской эпиграфике. Hayırlı gün, hürmetli millettaşlar. Sizge azırak şu epigrafik istelikler turunda söylep gitmekçi bulam. Bilgenibizçe epigrafik istelikler deyip ataganda biz ko'proq qabr toshlarini ko'zda tutamiz. Chunki tatarlarda ular bek keng taralgan. Shunga ko'ra epigrafik istelikler deganda endi burungi qabr toshlari öğrenu hem epigrafika bu fani bu endi shu toshlarni öğrene turgan fan tarmog'i. Endi bizni xalqimizdan endi miras bo'larak bek ko'p epigrafik istelikler saqlangan. Alardan turli ma'lumot olib bo'la. Ular tatar xalqining madaniyatin, tarixin, tilin ko'rsatalar. Nindi tilda yozganlar, nindi tilda aralashganlar, xalq nindi ruhiy o'sishi bo'lgan ularda borasında shulardan bilib bo'la. Bizim de demonstratsiya var edi. Bizim tarixdan qarasak, eng birinchi epigrafik istelikler ol Türkiye qog'anatında qo'yilgan. Bunda endi ilk run grafikasında yozganlar bit. Shunga ko'ra ular run grafikasında. So'ngidan endi turkiylar bolballar da qo'ya boshlaylar. Bu endi bolbal deb ataganda biz toshdan ishlangan kishi suratindagi, kishi formasındagi toshlarni ko'zda tutamiz. Ular statuyalar deb atagan mumkin. Shunday qabrlarga shunday bolballar da qo'yganlar. So'ngidan bu endi majusiylik shurunda bo'lgan ham islom dinini qabul etgandan so'ng bizning xalq arab grafikasında yozilgan toshlar qo'ya boshlaydi. Mana eng birinchi bizning yerlikda eng birinchi burungi qabr toshlari ular 13-asr oxirina qaray. Angarchi saqlanmagan ham bo'lmagan. Niye bo'lmagan? Chunki Bulgar davlatında hali bu tradisiya o'sish olmagan bo'lar. Faqat mana Oltin O'rda tarafından yovlanib olingandan so'ng bizning yerlikda endi bu tradisiya niq o'sib keta, ham tarala boshlaydi. Shunga ko'ra eng birinchi burungi qabr toshlari bizda 1280-yillardan qo'yila boshlaydi. Arab grafikasida yozilgan toshlar turida so'z bora. Ham mana siz uni ko'rasiz prezentatsiyada, mana bu Oltin O'rda shuri toshlari ham bu vaqtda toshlar toshqa yozuv bek niq o'sish olgan bo'ladi. Mana qarag'iz nindi matur etib kalligrafik ravishda, professional ravishda san'at yoqdan bek usto etib ishlangan toshlar. Bunda sayyor belgilar da bo'lgan, shashak kibik rasmlarda tushirilgan, ko'proq mana 6 shuqli shashaklar qo'yilgan. Shunday 6 shuqli yulduz suratida bo'lgan. Ham shunday sayyor belgilar ular keng taralgan bo'lgan. Ham bu Oltin O'rda shurunda endi eng yuqori nuqtaga erishgan bo'ladi bu san'at. So'ngidan Qozon xonligi shurundagi toshlar kite, ana buni ko'rasiz, ular endi bek massiv bo'la, zo'r etib yasalgan, ham qo'lqitib yozilganlar. Ularning o'zlarining formalari bilan belgili, formalari zo'r ularning kishi bo'yi ham kishidan bo'yindan ortiqroq bo'lganlari, zo'rroq bo'lgan. So'ngidan endi 17-asr qabr toshlari biroz Qozon xonligi shurina o'xshash. Ham endi lekin endi san'ati yoqdan qo'llashalar Qozon xonligi shuridan. 18-asrda shulay yo'q, tag'inda biroz qo'llasha boshlaylar. Ham endi bunda qo'lqitib tugul o'yib yoza boshlaylar. Buni ko'rasiz shunday formada. 19-asrda endi tag'in kishirayalar, ular ham endi biroz endi san'ati yoqdan ular biroz o'sish ola boshlaylar.
20-нче гасырда инде тагын түбәнгә тәгәри бу инде уеп яза башлыйлар. Һәм инде алар бик примитив кайланалар инде бик купшы түгел, гадирәк итеп эшләнәләр. Чөнки бу инде материал яктан кыенлык тудырган инде ул алар кыйммәт торган ташка кую, таш ясату. Һәм халык инде күбрәк шундый гади ташка өстенлек биргән. Менә Татарстанның без инде районнары өйрәнелгән. Бездә инде монда бездә Әтнә, Биектау, Арча, Яшел Үзән районнарын өйрәндек. Һәм башка безнең коллегаларыбыз Мамадыш, Күкмара һәм Әгерҗе районнары. Алар, ягъни Ирек Фәдиев һәм Раиф Мардановлар. Күргәнегезчә, иң күп кабер ташлары Әтнә районында сакланган. Соңыннан Биектау. Һәм булар күбесе әйткәнемчә Казан арты территорияләре. Бу Казан арты территориясенә алар бик күп куелган. Һәм менә башка районнар әле кызганычка каршы өйрәнелмәгән. Тулысынча өйрәнелмәгән. Алар өйрәнелгән берничә авыллар, ләкин тулысынча бөтен авыллар өйрәнелгән районнар әле бик аз. Бигрәк тә менә шул Минзәлә яклары, ул якларда әле эшләр бик күп. Һәм киләчәктә инде алар да өйрәнелер. Ләкин әйткәнемчә кайбер авылларны өйрәнелгән, кайбер авыллар өйрәнелгән, аларны Гали Марсель Әхмәтҗанов эшләгән. Үз заманында ул бик күп экспедицияләрдә йөргән. Һәм төрле авылларда шушы мирасны барлаган. Минзәлә районында ул Бикбау авылында булган. Һәм менә шушы якта, шушы төбәктә иң борынгы кабер ташын ачыклаган ул 1656-1657 елларга карый. Менә шушы таш ул күрәсез, инде ул сөртелеп бара, юкка чыгу алдында тора дияргә мөмкин, язулары сөртелеп беткән диярлек. Шулай Бикбау авылында икенче ташны турында мәгълүмат китергән галим. Ул инде менә 1688-1689 елларга карый. Соңыннан икенче авыл Гөлүк авылында да булган Марсель Әхмәтҗанов. Анда менә шушы ташны өйрәнгән. Сәйд Хуҗа Акчура Биккимер улына куелган 1673-1674 еллар. Һәм икенче таш Гөлүк авылында инде 1673-1674 елларга карый шулай. Ләкин билгесез, кемгә куелганы билгесез, чөнки аскы юлын сөртелеп беткән һәм ачыклап булмый кемгә куелганы. Күргәнебезчә, ташлар инде югалып бара, җимерелеп бара. Һәм аларны инде югалып беткәнче аларны өйрәнеп калыр зарур. Менә Тукай районында әлегә өйрәнелмәгән. Без турыда мәгълүмат тапмадык, бер галим дә әле Тукай районына чыгып эшләмәгән дигән сүз. Әгәр дә эшләсәләр дә, алар бастырмаганнар хезмәтләрен. Бастырмаганнар, фәнни әйләнешкә кертмәгәннәр. Өйрәнеп кенә эш калмый, әле фәнни әйләнешкә дә кертергә кирәк. Әгәр дә бу эш эшләнмәй икән, ул өйрәнелмәгән булып санала. Һәм менә өйрәнү эше шулай башкарыла. Күрәсез, презентациядә ул эш катлаулы. Анда менә башта ташны янына килеп укырга кирәк, нәрсәләр язылган, бармак белән карарга кирәк, кайвакыт күз белән озак карап, күздән кичерергә кирәк, бик якын турып инде. Ләкин сез дә бу эшкә өлеш кертә аласыз, хөрмәтле төбәкне өйрәнүчеләр. Галимнәр барысында җитешә алмый, белгечләр җитми. Менә аларны фотога төшереп, аларның фотода булса да саклап калу ул һәр кешенең кулыннан килә. Һәр Татар авылында диярлек борынгы кабер ташларын табарга мөмкин. Һәм аларны фотога төшереп калдырсагыз, бик зур эш эшләгән буласыз. Алар хәтта ватылып җимерелсәләр дә, ул сезнең фотода калачак һәм аларны өйрәнергә мөмкинчелек булачак. Ничек өйрәнергә кирәк, алар ничек фотога төшерергә кирәк? Әлбәттә, аларны беренче чистартырга кирәк. Алар мүк белән капланган була. Аларны щетка белән чистартасы. Менә монда күргәнегезчә, щетка белән бик җентекләп чистартырга кирәк, чөнки чистартмыйча аны фотога төшерүдән мәгънә юк. Кайвакыт безгә китерәләр фотоларны, укып бирегезче дип, ләкин анда бер нәрсә күренми. Күрмәгәч, аны укып та булмый. Иң беренче пункт ул чистарту. Әлбәттә, ташка зыян китермичә генә. Тимер щетка булса, аны бик сак эш итәргә кирәк аны белән. Һәм размерын алырга кирәк.
аның буен, киңлеген һәм калынлыгын. Бу инде фән өчен кирәк. Һәм шуннан соң төшерергә, фотога төшерергә. Һәм фотога төшкәч инде бетте, ул калачак сезнең базада һәм аны безнең институтка китерергә мөмкин. Безнең институтка китерсәгез, аларның фотоларын без бик шат булырбыз. Алар инде шулай сакланып калырлар һәм һәр авыл инде шул өйрәнелер, төбәкне өйрәнүчеләр менә шулай итеп аларны саклап кала ала. Һәм аларны әлбәттә инде авыл тарихлары язылган китапларга кертергә кирәк, фотолары белән, язулары белән. Һәм китапларда алар фотоларда, китапларда инде урын алырга тиеш. Чөнки галимнәр, безнең галимнәребез әйтеп калдырган бит, Гали Рәхим дә авылны өйрәнгәндә һичшиксез шушы борынгы кабер ташларына игътибар итәргә кирәк. Алар инде бик күп мәгълүмат бирә, авылның кайчан барлыкка килүе, халыкның нинди рухи үсеше хакында, аларның теле хакында, һәм башкалар, аларның сәнгати якта ничек үсеш алганларын күрсәтә. Һәм бу ташлар инде барысы да гарәп һәм татар телендә язылган. Ике телдә, яртылаш гарәп графикасында була һәм яртысы аның текстның яртысы татар телендә. Һәм менә ошо Минзәлә районнарында өйрәнгәндә инде Маршал Әхмәтҗанов күрсәткән, аларның телен, алар инде иске татар телендә язылган. Һәм инде Коръән аятлары китерелә, хәдисләр һәм кайбер шигъри юллар да була аларда. Шулай игътибарыгыз өчен рәхмәт. Әгәр дә сораулар булса, инде моннан җавап бирербез. Айдар Марселевичке бик зур рәхмәт. Хәзер сүз бирелә Эльмира Кадимовна Салахова. Эльмира Кадимовна специалист по метрическим книгам. Это источник, без которого история деревень практически невозможно изучать. Невозможно изучать историю родословных, историю каждой семьи. Вот. Эльмира Кадимовна, будьте добры. Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар, хәерле көн, хөрмәтле төбәкчеләр. Һәм шушы тема белән кызыксынучы барыгызга да хәерле көннәр. Безнең тарих, төбәк тарихы әлбәттә чыганаклар белән языла. Чыганакларның төрлесе бар. Төрлесе хакында без сезгә мәгълүмат җиткерәбез. Һәм менә төбәкчеләр иң яраткан чыганакларның берсе ул Митрикәгә. Моны безнең чыганак буларак күп төбәкче куллана. Әмма ләкин бу бит әле чыганакны дөрес укый белергә һәм аның мәгълүматын дөрес анализларга да кирәк. Нәрсәләргә игътибар итәргә? Менә шушы моментларга бераз тукталып китәсем килә. Беренчедән, бу чыганак метрика кенәгәсе ул нәрсә? Бу һәрбер авылда, һәрбер мәчет каршында метрика кенәгәсе алып барылган. Ягъни туган, никахлашкан, талак булган һәм вафат булган кешеләрне мулла үзенең мәхәлләсендә теркәп барган. Мулла яисә анда мәзин башкарган бу эшне. Авылда ике мәчет икән, димәк, метрика кенәгәсе ике мәчеттә дә алып барылган. Өч мәчет икән, өч мәчеттә дә алып барылган. Ягъни шулай булгач, күз алдына китерәсездер, мондый чыганаклар безнең бик зур комплексны тәшкил итә. Алар бөтенесе сакланып калган дип әйтсәк тә була. Күбесе сакланган. Тәртип буенча ике экземпляр тутырырга тиеш була. Ягъни берсе аның менә шушы тутырылган җирдә авылда калган, икенчесе аның диния нәзарәтенә җибәрелгән. Мәсәлән, ел ахырында тутырып бетерә һәм икенче елның февраль аеннан да калмыйча диния нәзарәтенә җибәрергә тиеш булалар. Һәм менә шулай итеп безнең Уфа архивында бик күп метрика кенәгәләре саклана дип әйтәбез икән, димәк, менә шушы диния нәзарәтенең фонды аша килеп кергән метрика язмалары алар. Һәм метрика язмалары кайсы чордан башлап эзли башларга була. Мөселман метрика язмалары
28 елның сентябрь ayında указ чыга һәм менә шушы вакыттан башлап метрика язмалары тутырыла башлый, тутырылырга тиеш була. Әлбәттә, инде бу указ ел ахырында, шуңа күрә ел ахырында указны алып, бу елны үти алар, 1829 елдан башлап, күбрәк авылларда ул 1830 елдан башлана. Һәм шушы язмалар 1918 елга кадәр метрика язмалары алып барыла. Ягъни 1918 елда декрет чыга, монда инде бу вазифалар ЗАГСларга тапшырыла. Хәзер менә бу документлар безнең кешенең тууы, вафат булуы, никахлашуы һәм аерылышуы ЗАГСта теркәлә. Һәм шулай булса да, инде бу документларның легитимлыгы бетсә дә 18 елдан соң традиция буенча муллалар хәтта 30 елларга кадәр метрика язмаларын тутыруны дәвам иткәннәр. Ягъни 30 кайбер авыллар буенча 30 елларга кадәр метрикалар бар. Әмма ләкин алар революциягә кадәр тутырылган метрика язмаларыннан шактый аерыла. Ягъни ул сыйфаты ягыннан да аерыла, аны тутырып баруның төгәл үтәлүе ягыннан да аерыла. Шуңа күрә бу документлары бик үк төгәл булмаска мөмкин. Чөнки инде 18 елдан бу таләп аларга куелмаган була. Әйткәнчә, ул инде традиция буенча гына алып барылган. Ягъни бу документ нинди документ? Алар бу документлар димәк метрика язмаларында нәрсәләр теркәлгән? Монда нумерация бирелә, ягъни номерлар. Беренче графага ир кешеләр аерым номер белән языла, икенче графага хатын-кызлар языла. Аннан соң исемнәр языла, туу датасы һәм әтисе кем булуы турында языла. Һәм кайда туганлыгы теркәлә. Ягъни монда әтисе дигәндә, менә миндә бу темага кагылып китим, социаль катлам турында. Ягъни әтисе исеме алдында социаль катлам күрсәтелә. Гәрчә диния нәзарәте мондай таләпне куймаган булса да, диния нәзарәте бары тик таләпне куя. Мещан булса, әтисе дворян булса, яисә анда почетлы гражданин булса, менә шул чиракта гына, ягъни аерылып торган бер шундый катлам кешесе булган чиракта гына аның катламын күрсәтү таләп ителә. Ә муллалар инде үз теләкләре белән барысының да социаль катламын язып баралар. Ягъни бу бары тик муллаларның теләге белән генә эшләнгән нәрсә. Ягъни сезнең якта метрикаларга игътибар итсәк, монда социаль катлам күбрәк кичереп башкорт һәм тибетләр. Ягъни башкорт дигән сүз бу чиракта бер нинди дә этник эчтәлеккә ия түгел. Ягъни бу социаль катлам. Хәтта кайбер авылларда, бер үк авылда, мәсәлән, бер өлешенең башка катламына караган мөмкин, икенчесе типтәр катламына караган мөмкин. Хәтта метрика язмаларында кайбер чиракта аларны бүлеп икесен ике исемлек итеп тә эшләгән чираклар бар. Ягъни монда инде алар димәк катлам икәнен аңлаганнар. Ягъни этник нәрсә түгеллеген, эчтәлеккә ия булмаганын. Менә чагыштыру өчен бәлки кемнәрдер рус метрика язмалары белән дә эшли торганда чагыштыру өчен менә бирә алам. Менә шундый берсе рус документы, икенчесе инде безнең татар телендә гарәп язу белән язылган документ. Монда инде сезгә бер матур үрнәк итеп кенә күрсәтәм. Бу Син Габдулла Тукайның туу турындагы метрика язмасы. Габдулла Тукайның исеме Габдуллаҗан. Метрикада ул Габдуллаҗан буларак теркәлгән. Хәзер аның туган көне җитә, шуңа күрә бу да сезгә кызыклы булыр дип уйлыйм. Һәм икенче язма ул безнең никах теркәү сәхифәсе. Ягъни никахны теркәгән вакытта нәрсәләр теркәлә? Нумерация бирелә, ягъни номер буенча бу ничәнче никах. Никахны теркәү датасы, кызның яше, егетнең яше һәм кемнәр никахлаша, кайсы авылдан кем белән кем никахлаша. Һәм инде әлбәттә никахның була шаһитләре.
Шаһитләре безнең вәли вәкилләр дип атыйбыз бер катлам шаһитне, алар инде нигездә әтиләре. Ягъни әтиләре исән булмаса, абыйлары, бер туган абыйсы булырга мөмкин, яисә үги әтисе булырга мөмкин. Һәм сирәк очракта хатын кызда, ир кешедә, ягъни ул инде олы яшьтәге кеше булса, ягъни тол булса, ул вакытта үзенә үзе шаһит була алган. Һәм ризалык шаһитләре дигән шаһитләр бар. Алар ике яктан да икешәр гадәттә була, яисә я ике генә дә булырга да мөмкин. Алар инде кыз ягыннан булалар. Ешак һәм монда бу мәҗлескә килгән туганнар булырга мөмкин, яисә күрше, тирә күршеләр булырга мөмкин. Шуңа күрә менә бу шаһитләр исемлеген дә карарга, үзегез шәҗәрәләр төзергә мөмкин, авыл тарихын өйрәнгәндә шаһитләрнең исемен дә карарга кирәк, чөнки бу инде туганлык мөнәсәбәтен күрсәтә торган бер билге. Һәм менә әйткәнемчә, соңгы графада языла мәһәр күләме, монда инде кешенең ничек яшәгәнлеген, гаиләнең ни дәрәҗәдә мөмкинлеге булганлыгын чамалау өчен дә кызыклы информация ала аласыз. Нәрсәләрне мәһәр итеп биргәннәр, күпме акча, аннан кала тагын бит әле ястык, түшәк, комган һәм башка шундый кызык әйберләр языла, шәл һәм кем төпләгән бу никахны шул язылып куела. Һәм менә бу никахлашу сәхифәсеннән без нинди информация ала алабыз? Беренчедән, шушыларны тулы комплекслы караган вакытта без бу авылның аралашу даирәсен ачыклый алабыз. Ягъни, кайсы авыллар белән никахлашканнар. Без хәзер никахлашу даирәсендә безнең ниндидер закончалык юк хәзер. Теләсә каян теләсә инде кыз алып кайтып никахны теркәргә мөмкин. Ул вакытта алай булмаган. Авыллар нигездә билгеле бер авыллар белән аралашканнар. Аларның аралашу даирәсе булган. Ул булган мөмкин бер 5-6 авыл арасында, бер 10 авыл арасында булган мөмкин. Нигездә менә шулар арасында барган. Ягъни, алар белән аралашу эрылып кенә шул авыллар белән булуның сәбәбе бар. Ягъни, я алар күчеп утырган авыллар булса, бер яктан килгән авыллар булырга мөмкин. Менталитет ягыннан да алар якын була. Яисә борынгыгарак китеп карый башласаң, алар хәтта бер нәсел тармагының, бер нәселнең төрле тармаклары да булырга мөмкин. Менә бу авылның нигезләнүенә дә бер ниндидер өйрәнүгә бер этәргеч була ала. Әлбәттә, бу катлау, бик катлаулы процесс. Моның өчен 5-6 гына метриканы карап, мондый нәтиҗә ясый алмыйбыз. Монда авылның тулысынча метрикасын һәм тирә-як авылларның тулысынча метрикаларын карап чыкканнан соң гына без ниндидер нәтиҗә ясый алабыз. Һәм менә шулай ук чагыштыру өчен рус метрика язмасы, монда да никах теркәлгән. Русларда инде восприимки дигән әйбер бар, татарларда юк. Һәм менә бусы инде безнең талак. Талакта, димәк, кем белән аерылыша һәм аерылышуның сәбәбе күрсәтелә. Аерылышу әле былай гына башкарыла алмаган, ягъни аның үзенең дә шаһитләре булырга тиеш булган. Һәм шулай ук шаһитләр төркиләр һәм даты төгәл билгеләнергә тиеш була. Чөнки талак бит ул документ, ягъни талактан соң бала туарга мөмкин. Ягъни менә шушы нәрсә дә бар. Шуңа күрә бу дата төгәл булырга тиеш. Ягъни мирас бүлгәндә дә ул документ була алган. Шуңа күрә монда да төгәллек соралган. Һәм сәбәбе, менә бу вакытта нинди сәбәп белән аерылышканнар икән дигән сорау туар күбегездә. Нигездә аерылышу сәбәпләренең 99% дип әйтергә була. Мәхәббәт һәм татулык юк, мәхәббәт дә әлфәт юклыктан, ягъни әлфәт ул союз, ягъни бердәмлек дигән сүз инде, татулык инде шул юклыктан дигән сәбәп күрсәтелә. Бик сирәк очракта гына инде башка төрле сәбәпләр күрсәтелә. Әлбәттә, кешеләр үз күңелләрен бик ачып салмаганда, сәбәпләрен күрсәтергә, чын сәбәбен күрсәтергә теләмәгәннәр. Менә мин бер метрикада очраттым, кыз бик озак елады, ләкин сәбәбен әйтмәде дип язылган. Менә шундый очракларда була. Һәм менә тагын тамга дигән нәрсәгә мин игътибар иттерим. Чөнки тамга сүзе хәзер инде бик безнең популярлашып китте. Бигрәк тә ул башкортларда,
Сезнең нәселнең тамгасы нинди, кайсы нәселдән дигән менә шундый тамга белән бүлү дә хәтта башланды. Әлбәттә, тамга татарларда булган. Ул хәтта кайбер төбәкләрдә 20нче йөзнең башына кадәр дә документларда да килеп җиткән. Әмма татарларда ул тамга ниндидер зур тирән эчтәлеккә ия дип, бу вакытта тирән эчтәлеккә ия дип әйтү дөрес булмас. Чөнки тамга беренче чиратта ул күчмә тормыш алып барган һәм күчмә тормыш чоры озаграк барган халыкларда күбрәк бара. Чөнки тамга нәрсә? Беренчедән ул тамгалый нәселләрне шулай беләләр. Икенчедән ул үзенең хайваннарына тамга сала, яисә ниндидер эш коралларына тамга салырга мөмкин, шулай бит. Һәм шуңа күрә тамганың роле бар монда, тамга кирәк. Татарларда безнең яза белү, язу культурасының бик борынгыдан килгәнен исәпкә алсак, мондый документларда тамгадан бигрәк алар үзләренең исем фамилияларын язып куйганнар. Тамга бар икән, димәк, ул инде традициягә ихтирам йөзеннән генә куелган әйбер. Менә игътибар итсәгез, менә монда билгеләр, алар тамгалар. Менә бусы аерылышуда мин инде нәкъ шушындый документны сайлап алдым, ягъни күрсәтер өчен. Ул документ тамгалар татар метрикларында әллә ни күп очрамый. Алга таба, димәк, менә никах вафат булучылар турында. Ягъни шулай ук шундый исемлек алып барыла, ягъни бер графада ир кешеләр, ир балаларның үлүе теркәлә, икенчесендә хатын кызлар, монда исем языла, вафат булу датасы, кемнең баласы, ничә яшьтә, мәсәлән, монда 8 айлык һәм авыру белән вафат булган. Ягъни менә монда нәрсә? Бу сәхифәдән без нәрсәләр ала алабыз? Беренчедән, яшь гомер озынлыгы. Безнең ул вакытта менә шушы метрика язмаларын тулысынча өйрәнгәннән чыгып ясалган нәтиҗәләрен генә әйтеп китәм. Ул төрле авылда төрлечә булган, мин инде гомумән уртача бер үземдә туган фикерне әйтәм. Балалар үлеме бик еш булган. Нигездә бер яшькә кадәрге һәм каядыр 3 яшьләр арасындагы үлем бик күп була. Менә шушы яшьне узса, бала инде яшәп китә. Ягъни без инде яшүсмерләр дип әйтик, яшүсмерләр арасындагы үлем статистикасы әзрәк. Ягъни инде аның сәламәтлек ягыннан авыррак хәлдә булганнар, кечкенә бала чагында үлгән булалар. Һәм үлем тагын бар хатын-кызлар арасында. Бик күп бала табу яшендәге хатын-кызлар арасында хатын-кызларның үлү сәбәбе бала тапканнан соң. Яисә бала тапкан вакытта, яисә бала тапканнан соң барлыкка килгән авырулар нәтиҗәсендә, ягъни эзлегү нәтиҗәсендә барлыкка килгән. Һәм шулай ук була төрле фаҗигале хәлләрдә, алар әллә ни күп түгел. Һәм менә тагын әйтеп китим, татар мөселман метрик язмаларында үзен үтерү дигән сәбәп юк. Ягъни бу җәмгыятьнең тотырлыгын күрсәтә торган бер мисал. Христиан метрик язмаларында кызганча каршы андый нәрсә очраштырылмый. Һәм озак яшәүче кешеләрдә булган, хәтта 98 яшенә кадәр җитеп вафат булган, картлыктан вафат булган кешеләр дә бар. Аннан соң, мәсәлән, 50 яшендә, 60 яшендә картлыктан вафат булды дип язу сәбәпләре дә бик кызыклы. Ягъни монда инде без аңына китерергә була. Яшь озынлыгы ни озынлыкта булган. Ягъни 60 яшендә кеше инде ул карт кеше саналган. Авыруларга бераз кыскача гына әйтеп китсәм, ягъни авыру сәбәпләре төрле. Нигездә инфекцион авырулар балалар арасында, монда инде медицинаның юк дәрәҗәсендә булуын күрсәтә. Анда инде аннан соң бит әле тагын безнең игътибар итәргә кирәк. Монда кемнәр билгели үлү сәбәпләрен? Әлбәттә, якыннары һәм муллар. Мәсәлән, эч авыруы дип язаймы? Эч авыруы бит төрле булырга мөмкин. Нинди генә авыру анда булуы без хәзер әйтә алмыйбыз. Һәм менә шәҗәрәләр тезгәндә сез бу информацияны ничек куллана аласыз?
Үзегезнең нәсел кешеләренең вафат булу сәбәпләрен, нинди авырудан вафат булганнарын сез карый аласыз һәм үзегезнең нәселдән килгән ниндидер авыруларыгыз юк микән? Менә шуны да чамаларга була. Бу инде кызык, үзең өчен кызыклы информация. Әлбәттә була ул. Андый нәрсәнең урыны бар. Һәм менә без урыс метрик язмалары белән чагыштырырга мөмкин. Без инде менә бу сыграк очырда, хәтта 27 елда эшләнгән метрик язмасы күз алдына китерү өчен генә әйләндереп кенә узам. Һәм бу метрик язмасының тышлыгы, ягъни монда муллалар турында информация табырга була. Мулланың исеме кем, кайда укыган һәм авылның халык телендәге исеме нинди? Менә ансы да бик кызыклы, чөнки безнең официаль документларда ул бер төрле, халык арасында исеме икенче төрле дә йөрергә мөмкин. Кай вакытта менә авылның документын метрик язмасын таба алмыйбыз икән, менә шушы исемнәрне дөрес билгеләмәү аркасында да мондый хәл килеп чыга, кызганычка каршы. Һәм тагын менә авыл тарихлары өчен, шәҗәрәләр өчен кызыклы бер чыганак, ул менә шушы икенче фонд ул безнең Казан архивында, бүтән архивларда да бар, губернское правление дигән фондта саклана торган муллаларның личные дела дип үзебез, шәхси эшләре. Монда муллаларның фотолары булырга мөмкин, мулла турында информация, ул кая укыган, нинди уку йортын бетергән, менә шулар турында информация булырга мөмкин. Менә шушы шәхси делосыннан бер күренеш. Һәм статистик материалларга тукталып торам, һәр авылның үзенең статистик материаллары. Һәм менә авыл тарихларын өйрәнгәндә тагын нинди документларга таянып була, менә шуларга гына без тукталып китим. Менә бу безнең ревизия документлары, ягъни метрикаларны өйрәнгәннән соң без борынгырак чорга ревизия документларына чыгабыз. Россиядә 10 мәртәбә ревизия булган. Һәм алар ревизия документлары метрика язмаларына аермалы буларак, алар гаилә белән теркәгәннәр, ягъни иң беренче языла гаиләнең олы кешесе, ул бабайда булырга мөмкин, гаилә башлыгы кем яисә әтисе, баласы да булырга мөмкин. Аннан соң бу соңгырак ревизияларда бу бер семья икегә аерылып та язылырга мөмкин. Һәм менә монда нинди ир балалары бар, аларның яшьләре языла, һәм икенче ягында инде хатын-кызлар языла. Бу инде шулай шәҗәрәләр өчен менә дигән бергә тупланган комплексты бер чыганак. Иң борынгы ревизия документлары 1720 ел беренче ревизия һәм иң соңгысы 1858 ел 10-нчы һәм соңгы ревизия. Булар безнең архивларда саклана, ягъни 1834 елга кадәр алар инде төбәк архивларында, безнең мәсәлән Казанда, Уфада тагын борынгыраклары да бар, аннан да борынгыракларын без инде Мәскәү архивында гына таба алабыз. Менә кыскача гына безнең авыл тарихын өйрәнү һәм шәҗәрәләрне өйрәнү буенча булган чыганаклар турындагы информация шулар. Кызыксынган кешеләр булса, сораулар бирә аласыз, һәм минем фамилия астында интернеттан сез эзләп метрик язмалары турында тулырак мәгълүматларны таба аласыз. Мәкаләләрем күп чыкты, шуннан карый аласыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Башка чыганаклар турында инде безнең башка коллегаларыбыз дәвам итәр. Микадина, спасибо большое. Слово предоставляется Багудиновой Хальде Зиннатовне. Она вас ведет в курс дела, как работать непосредственно с архивами, на какие фонды обращать особое внимание. Вот. Хайырлы көннәр. Хәзер демонстрацияны җибәрәм. Хәзер бер генә минут. Отчет чыкмый демонстрация. Вот я нажал, демонстрация чыкмый. Сейчас вот демонстрация. Сейчас пошла. Biz bugün sizin bilen yazma çıganakları toplау турында сөйләшербез. Соңгы елларда
авыл нәсел тарихына өйрәнүгә зур игътибар бирелә. Гадәттә авыллар тарихын язарга шул авылдан чыккан төбәк тарихын өйрәнүче хәвәскәр тарихчылар, краеведлар алына. Авыл тарихын язганда күп очракта ул яшьтәге авылдашларыбыздан ишеткән риваят сөйләмнәргә, истәлекләргә игътибар итәргә кирәк. Аларда үткәннәр кайта вазы. Музейлардан да кирәкле материалларны табып була. Шулай ук борынгы кабер ташларында өйрәнү зарур. Аның турында сез бүген тыңлап уздыгыз инде. Сез яши торган Минзәлә, Тукай төбәкләре авыллары 1865 елга кадәр Уфа губерниясе Минзәлә уездына кергән. Аңа кадәрле Оренбург губерниясе составында булган. Мин бүгенге чыгышымда сезгә үз тәҗрибәмнән чыгып, язма чыганаклар туплау, каян эзләргә, нинди чыганаклар, ничек аларны кулланырга дигән сорауларга җавап бирергә тырышырмын. Язма чыганакларны ике өлешкә бүлеп карарга була. Аның берсе безнең басылып чыккан, нәшр ителгән чыганаклар дип әйтәбез. Монда революцияга кадәр басылып чыккан китаплар, календарьлар, белешмә басмалар, газета материаллары керә. Икенче төркемгә архив чыганаклары, китапханәләрдәге һәм шәхси архивларда язмалар, аерым очракта шәҗәрәләр, карталар тупланмасы. Менә сез хәзер экраннарда, мин монда әзрәк кенә исемлекне күрсәтергә тырыштым сезгә, сезнең якларга караган чыганакларның газетлар исемлеге һәм басылып чыккан китаплар исемлеге. Бу ниләр менә беренче без әгәр дә ачсак, беренче полный список населенных мест Уфимской губернии дигән хезмәттән карасак, менә мин сезгә хәзер экраннарга Минзәлә уездный шәһәр булган бит инде, аның турындагы мәгълүматны экраннарга чыгардым. Монда күренеп тора. Анда ничә чиркәү булган, сезгә күренә торгандыр монда язуны, бәлки укып китерим. Мензелинск, уездный город, на левом берегу речки Мензеле. 1018 дворов, 3310 мужского пола, 3698 женского пола, церквей православных 4, пророка Ильинский женский монастырь 1, женская прогимназия, городское 4-классное училище, приходское училище, библиотека городская общественная, больница, тюрьма, заводов 15, кожевенных 2, спиртоочистительный 1, пивомедоваренный 1, кирпичных 11, гостиница, трактиров 2, казенный винный склад, пивных лавок 4, казенных винных лавок 5, типография 2, фотография 1, ярмарка с 26 декабря по 11 января, базары по средам и субботам дигән мәгълүмат күрсәтелгән. Менә бу Минзәлә шәһәре буенча мин сезгә монда күрсәттем. Шушындый информация, менә бу беренче әйткән китапта полный список населенных Уфимской губерниядә һәрбер авыл буенча статистик материал табырга була. Һичшиксез без улуг галимнәребезне безнең хезмәтләрендә онтырга тиеш түгел. Без Мәрҗәни, Шәһәбетдин Мәрҗәнине, Мустафа Әл-Әкбәр, Иза Фәхретдин асарында, шәхесләребез сериясе китапларын кулланырга кирәк. Шулай ук экспедиция материаллары, кулъязмаларны өйрәнүче галимнәребез Гали Рахим, Альберт Фәтхи, Миркасым Госманов, Марсель Әхмәтҗанов хезмәтләре ярдәм итәчәк. Менә каян эзләргә соң бу хезмәтләрне? Менә шул сорауга җавап биреп карыйк әле. Беренче чиратта китапханәләрдән, кайберләре интернет сайтларга да куелган. Мин үзем менә сезнең алда хәзер күрсәтеп узган слайд, это национальная электронная библиотека. Моны поискка NEP дип куйсагыз, ул килеп чыга. Ул бик җайлы моннан эзләргә. Шушы менә шушы Найти дигәннегә нәрсә эзлисез? Монда мин конкретно инде яздым нәрсә эзләгәнемне. Монда әгәр дә Мензелинский уезд или Уфимский губерния дип язсагыз, ул сезгә шул темага булган хезмәтләрне барысын да китереп күрсәтә. Менә шулай менә полный список населенных мест. Монда сезгә әле генә мин укып киткән Минзәлә шәһәрендә булган ниләр турында язылган китап. Менә шулай китап чыга да, китапны чыккач, скачать дигәнгә бассагыз, китап тулысынча скачать итеп карап була, үзегезгә скачать итеп. Аннан соң икенче менә газеталар турында әйттек бит инде. Менә монда экраннан да сез Камская Волжская речь газетасының 12 елгы 3 номерын күрәсез. Монда безнең университет библиотекасында сакланган бу эшләнгән оцифрованный газеталар. Аның өчен безгә керергә кирәк була Казан федераль университетының библиотека сайтына. Так, бу хезмәтләрдән нинди материаллар табып буласың? Эш башында
авылның кайсы ияс, волостька кергәнлеген ачыкласагыз, материалларны зәүҗәйлерәк булачак. Түбәндә санап киткән хезмәтләрдә авыл тарихының барлык аспектларына караган материаллар очрый. Мәгариф, мәдәният, социаль-икътисад мәсьәләләре, халыкның көнкүреш, гырыф-гадәтләр, йолалар, бәйрәмнәр һәм башка темаларга материаллар таба аласыз. Икенче этап итеп без хәзер архив чыганакларын карап узыйк. Һәр авылның документлар рәвешендә сакланучы бай мирасы архивта саклана. Берничә архивка бүген күзәтү ясарбыз. Менә сезнең экраннарга мин хәзер монда берничә архивның путеводительләренең китапларын тышларын чыгардым. Бу архив материалларын эзләүне архивның описларын, тасвирламаларны өйрәнүдән башларга тәкъдим итәм. Интернетта архив сайтларында тасвирламаларның электрон версиялары бар. Сезнең регионга караган материалларның күбесе Мәскәү, Оренбург, Уфа, Самара, Санкт-Петербург һәм Илешәк, Казан архивларыннан табырга була. Әгәр дә инде электронный ничек эзләргә дисәгез, менә хәзер экраннарга мин сезгә чыгардым Казан шәһәренең архивының ничек эзләргә күрсәтергә телим шушы мисалда. Монда госуслуга аркылы регистрация узарга кирәк. Регистрация узганнан соң һәрбер кешегә үзенә пароль бирелә, ни бирелә, шуннан кергәннән соң, менә шулай торып описларны карарга була. Даже менә монда күрәсезме, найти дигәнгә, әгәр дә сез үзегезнең авылыгызның исемен или даже ияз исемен язсагыз, ул даже сезгә расширенный поисктан кайсы делода, кайсы нидә, нинди документлар бар икәнлеген дә күрсәтеп чыгарып бирә. Менә шулай торып һәрбер архивта мондай регистрация узарга була. Мин Самара архивы белән безнең эшләгән бар. Самара архивында регистрация узсагыз, даже анда оцифрованный хезмәтләрне акча түләмичә дә карарга була. Хәзер менә беренче архивның менә шулай торып менә бу описниләре монда күренә, ничек иттереп караган, нитергән, например, Меделинский язын 204 фонд метрика документлары менә монда сары белән куелган. Күрәсезме, 204 фонд ул метрика документлары. Хәзер берничә архивка тукталып узыйк. Беренче архив безнең Россия дәүләтенең борынгы актлар архивы, саны Ргада дип әйтәбез инде, Мәскәү шәһәренең Пироговский 17-нче йортында урнашкан. Бу архивка теләгәндә заказда биреп кайтартып була чыганакларны. Менә шушы архивның 1355 фонды турында азрак сөйләп узасым килә. Бу генераль занлау материаллары фонды 5-нче ревизия. Ргаданың бу фондта 1879-1880 эшкенәгәләрендә Минзәлә иязе авылларын таба аласыз. Борынгы чырларда авыллар тирәсендә табигать байлыклары турында экономик аңлатма кенәгәләре тупланган. Менә бу фонд как раз шуларны күрсәтә дә инде. Аларда авыллар тирәсендәге елгаларның, чишмә, күлләрнең атамалары, аларның киңлеге, тирәнлеге, аларда булган балыкның төрләре күрсәтелгән. Урманнар мәйданы, алардагы агачларның төрләре, аларга нинди җәнлекләр яши, нинди кошлар, тереклек һәм башкалар. Чәчүлек җирләренең уңайлы һәм уңайсызга бүленеп, пешәнлек, шәхси җиренең биләгән мәйданнары күрсәтелгән. Авыл тирәсендә нинди завод бар, анда нәрсә, нинди күләмдә чыгарыла һәм кая озатыла, тегермәннәрдә нәрсә, күпме тартыла, эшләгән вакыты күрсәтелә. Авыл халкы нәрсә белән шөгыльләнә, нинди кул эшләре, һөнәрләре бар һәм башкалар. Менә шундый материалларны бу 1355 фондтан табырга була. Авыл тарихын язганда җанисәп, халык санын алу документларын читләтеп узып булмый. Авыл халкында әби-бабаларының нәсел тамырлары белән кызыксыну зур. Әлеге документлар буенча 7-10 буынгаcha сузылган нәсел чылбырын ялгарга мөмкин. Без яшәгән җирлектә барлыгы бүген әйтеп уздылар инде, 10 ревизия уздырылган 1710-1859 еллар арасында. Менә бу Ргаданың 350 фондында сез беренче 5-нче ревизия материалларын таба аласыз. Әгәр дә Башкортстан архивы булса, И-138 фонд, Казан архивы булса, 3-нче фонд, 2-нче опис. Халык санына бәйле авыл тарихын ачыклаганда муллалар тарафыннан алып барылган метрика кенәгәләре дә ярдәмгә килә. Метрика дәфтәрләре архивларда сакланган. Иске татар язуын сез әгәр дә укый белсәгез, Башкортстан архивында И-295, Казан архивында 204 фондларда сакланган. Эльмира Кадымовна сезгә әле генә тәфсилләп бу турыда сөйләде.
Хәзер безнең икенче архив Башкортстан Республикасының милли архивы Карл Маркс 4-нче йортта урнашкан. Башкортстанның милли архивында сакланучы иң кыйммәтле документларның берсе ул Диния нәзарәте фонды и 295 фондына. Әзрәк шул фонд турында сөйләп узармын. Бу фондка кергән 15 тасвирлама дистәләрчә томнардан тора. Аларда барлыгы 71128 эш кенәгәсенең исемлеге тупланган. Архивта заманында Россия империясына кергән мәчетләр һәм андагы дини хезмәткәрләр, авыл мәхәлләсе эшчәнлегенә бәйле эш кәгазьләре тупланган. Аларда дини тормыш, суд эшләре, авыл мәхәлләләре тарихы һәм шул мәхәлләләрдә күргән мөселманнарның яшәү рәвеше. Аларда мәчет төзелешенә бәйле вакыйгалар, авыл җыеннары, мәчет мәдрәсәләренең планнары, муллаларга кагылышлы документлар җыелмасы, аларның фотосурәтләре дә чагылыш тапкан. Әлеге документларда авыл җыенында кабул ителгән төрле карарлар да чагылыш таба. Авыл халкының исемлеге дә теркәлгән. Әлеге эш кенәгәләрендә тупланып сакланучы 100 меңнәрчә документларда да татар тарихы, әби-бабаларыбызның язмышы. Дини руханиларның язмышы да гыйбрәтле игътибарга лаек. Аларның шулай да әйтеп узасым килә, революциядән соңгы ачы язмышлары да архивта сакланучы документларда чагылыш таба. Шул ук кенәгәләрдә мәчетләрне җимерү вакыйгалары тәфсилләп сүрәтләнгән. Ул безнең Казан архивының R732 һәм R3610 фондларында сакланган. Сез бу фондлардан репрессияга дучар булган авылдашларыгызны, бабаларыгызны, туганнарыгызны да эзли аласыз. Башкортстан архивының тагын Казна палатасы И-139 һәм статистик фондлары И-148 фондлар икътисади мәсьәләләргә караган материаллар бик күп. Мәсәлән, сәүдәчелек турында мәгълүматлар, ярмаркалар, базарлар, һәрбер авылда кибет лавка тотучылар, аларның исем фамилиялары, күпме доход алулары, нәрсә белән сәүдә итүләре турында тулы материаллар табырга була. Авыл халкы җир эшкәртү белән беррәттән һөнәрчелек белән дә шөгыльләнгән. Күбесе акча эшләргә, башка җирләргә китә торган булганнар. Үзләренең кәсепләре булган. Күп очракларда көз айларыннан китеп, язгы чәчүгә генә әйләнеп кайта торган булганнар. Авыл җирлегендә кичкенә генә завод, фабрикалар эшләп килгән. Мәсәлән, сабын, шырпы ясау фабрикалары, күн тире эшкәртү заводлары һәм башкалар. Һәрбер авылда диярлек тегермәннәр булган. Хәзер безнең икенче архив безнең Казан шәһәрендәге Татарстан Республикасының дәүләт архивы. Бу архив безнең 2 урында урнашкан Декабристов 4-нче йорт һәм 8-нче мартны урамы 5 айыпларында. Хәзер Казан шәһәре фондларына әйткәнемчә, сезнең төбәккә караган революцияга кадәрге материаллар Казан шәһәренең дәүләт архивында алай ук күп түгел. Ә Совет чорына караган материаллар барысы да бу архивта саклана. Казан шәһәренең дәүләт архивында Минзәлә иязенә караган 20 фонд бар. Шулардан сезнең төбәкләргә караган материаллар менә монда экранда күрсәтелгән 552, 677, 775, 1250 фондлар. Бу фондларда земство эшчәнлегенә, авыл крестьяннарына социаль ярдәм судылар бирү турында документлар очрый. Шулай да минем бүген 993 фондка тукталып узасым килә. Бу фондка игътибар итәргә кирәк. Бу фондта 1916 елгы подворная перепись карточкалары тупланган. Менә сезнең экраннарда сез хәзер Риза Фахретдинның хуҗалык исәбен алу карточкасын күрәсез. Бу Кишүче тавылы 1900 елгы карточка. Подворный перепись вакытында язылган карточка. Гаиләдә ничә кеше, укый яза белгәнме, малай кыз, күпме җир бүләмәсе, арендага яки киресенчә биреп торганнармы, үзләре эшкәрткәннәрме, менә шундый мәгълүматларны шушы һәрбер кеше үзенең карточкасыдан табала. Монда мин тулысынча әйтә алмыйм, Минзәлә яклары. Мәсәлән, менә мин Актанышлар авылларын карадым, андый карточкаларны сакланмаган, но шулай да бу фондны читләтеп узарга ярамый. Мин уйлыйм, Минзәлә яклары авыллары бу карточкаларда бар дип. Bundan соңгы безнең архив инде тагын әйткәнемчә Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты мирасханасында бу безнең Казан шәһәренең Кремль эчендә урнашкан архив. Бу архивта безнең мирасханада экспедиция материалларына бай. Менә монда мин берничә фондны күрсәттем.
мында фольклор, этнография, диалектологический экспедиция материаллары біздің 20 ғасырның бірінші яртысында 1948 жылларда озған экспедициялар, оннан да ертерек экспедициялар бар. Экспедиция материалларына бұл архив бек бай. Тағын бір архивқа тоқталып озабыз да, Самара өлкесінің дәулет үзәк архивы турында, бұл Мичурина урамы 58 йортта урнашкан. Самара шәһәрендә, менә монда шушындый фондларга игътибар итәргә кирәк. Берничә сүз карталар турында да әйтеп узасым килә. Безнең чиракта карталар бик зур ярдәм итә. Авылларга багышланган карталар бигрәк тә 5-нче дивизиядан соң 1795 елдан соң узган вакытта сызылган. Аларда авыл урамнары, юлларның урнашуы, елгалар, тегермән бугалары, кыр, болынлык, урман чикләре билгеләнгән, исемнәре язылган. Җир бүленешенә бәйле документларда да авылның яшәеше, авыл кешеләренең саны һәм аларның эшчәнлеге турында күп төрле мәгълүмат бар. Авыл тарихын язырга теләүчеләр өчен искәртеп узасы килә тагын, үз авылының тарихын чиктәш авыллар тарихыннан айырып карап булмый. Документлар белән эшләгәндә шул сәбәпле аларның тарихына да игътибар юнәлтү кирәк. Күрше авыл тарихын барлаганда үз авылыңа бәйле хәбәрләр дә табылырга мөмкин. Без яңарыш чорында яшибез. Киләчәккә өмет баглап, яшь буынны тәрбияләгәндә үткән әби-бабаларыбыз яшәгән дәверләргә караш тоту бик мөһим. Кешене хәтер яшәтә. Халыкның тарихи хәтере кыска булса, гомере дә озын булмаянын. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Рахмет Халида Зинатовна. Коллеги, наш семинар подходит к концу. У нас осталось последнее выступление. Если все предыдущие были выдержаны в традиционном такой ключе, были посвящены традиционным историческим источникам, то в последнем выступлении будет говориться о проблеме интернета, в частности, об отражении некоторых моментов истории татарского народа, восточных районов Татарстана на страницах Википедии. Слово предоставляется Хамидуллину Сайрусу Руслановичу, научному сотруднику отдела историко-культурного наследия Института имени Маржани. Здравствуйте, уважаемые друзья, коллеги. Я хочу рассказать об особенностях отражения истории татарских населенных пунктов Востока Республики Татарстан на страницах сайта Википедии. Как раз туда входят и сегодняшние наши районы Мензелинский, Тукаевский. Известно, что с появлением сайта интернет-энциклопедии Википедия в течение первых 20 лет 21 века шло ее медленное постепенное наполнение статьями различной тематики, в том числе по населенным пунктам Республики Татарстан. Однако в последние 5 лет особенно активно стали заполняться статьи Википедии, посвященные райцентрам и селам Востока Республики Татарстан, а именно Агрызский, Мензелинский, Актанышский, Азнакаевский, Муслюмовский, Тазинский, Бавлинский, Альметьевский, Бугульминский районы, в том числе и Тукаевский. При самом беглом осмотре этих статей сразу бросается в глаза то, что основателями этих деревень в большинстве случаев были башкиры-вотчинники различных башкирских родов. Также указывается, что жителями этих деревень в XIX веке, согласно релизским сказкам XIX века, были башкиры либо башкиры-вотчинники. Мы не знаем авторов этих статей, они работают под различными псевдонимами, так как в Википедии может любой человек внести свою правку, внести свой любой какой угодно текст. В своей статье они снабжают большим количеством ссылок в основном на труды Асфандиярова Анвара Закировича, аулы мензелинских башкир, Салавата Хамидуллина, многотомник «История башкирских родов». Также даются ссылки на 6-томную татарскую энциклопедию, выпущенную Институтом Татарской энциклопедии Академии Татарстана, где также говорится о проживании в этих местах в конце 18-19 веках башкир-вотчинников, но
не просто башкир-вотчинников, а сословия башкир-вотчинников, типтерей и других, государственных крестьян, например. Нередко информация, приведенная подобными авторами со ссылками на татарскую энциклопедию, прямо и беззастенчиво искажается. Например, село Урусово Мензелинского района Республики Татарстан. Сами жители этого села в настоящее время общаются между собой на татарском языке, и если спросить их, кто они по национальности, то они, не задумываясь, называют себя татарами. Однако на сайте Википедии в статье про село Урусово неизвестным автором было написано, что деревня известна с 1732 года и долгое время была заселена башкирами. Сейчас вот я приведу этот скрин с сайта Википедии про деревню Урусово. Сейчас. Так, вот вы можете видеть. Урусово, деревня в Мензелинском районе Республики Татарстан, входит в состав и является административным центром Урусовского сельского поселения. Смотрим ниже. Вот в разделе «История» написано: деревня известна с 1732 года и долгое время была заселена башкирами. Деревня принадлежала башкирам Сологушевской, Тюбы, Боярской волости. С 1866 года Кускеевской. Также указывается, что в 70-м году население деревни составляло 399 башкир-вотчинников, 115 типтерей. Также автор при указании информации о том, что деревня была заселена башкирами, дает ссылку. Вот посмотрим внизу. Он ссылается на как раз татарскую энциклопедию Института татарской энциклопедии. Так. 5-й том татарской энциклопедии. Нет, простите, 6-й том. Но если открыть сам 6-й том этой татарской энциклопедии, то в нем написано, что Урусово – село в Мензелинском районе, на реке Тиргауш, в 17 километрах к западу от города Мензелинск. В 2010 году было 282 жителя, татары. Развито полеводство, молочное скотоводство, средняя школа, дом культуры. Деревня известна с 1732 года. До 1860-х годов жители в сословном отношении подразделялись на башкир-вотчинников и типтерей. Как видим, налицо явное введение читателя в заблуждение и относительно приведенной информации, и относительно ее источника. Несложно понять, с какой целью происходит подобная подмена и искажение информации. Таким образом, уроженцам и жителям деревни Урусово Мензелинского района, неискушенным в тонкостях исторической науки, внушается мысль, что они вовсе не татары, а башкиры, раз еще 150 лет назад здесь жили башкиры и какие-то башкиры-вотчинники. Естественно, после прочтения такой информации о родной деревне в первом доступном интернет-источнике, а Википедия именно такой и является, у любого человека начнутся смутные сомнения и поиски причин, почему так произошло, что относительно совсем недавно здесь жили башкиры, а мы называем себя татарами и говорим по-татарски. Далеко не всем и не сразу придет мысль о том, что их просто вводят в заблуждение таким образом. Вот недавно, буквально вчера-позавчера, я смотрел статьи по населенным пунктам Муслюмовского района. Там еще более удивительный пример есть. Вот деревня Елгабаш. Я вам сейчас тоже покажу. Вот в деревне Елгабаш был автор этой статьи. Во-первых, сразу вот слева смотрим визитная карточка деревни, где указано деревня, еще раз напомню, Муслюмовский район, деревня Елгабаш. Вот автор указывает вот здесь, что население деревни 170 человек, национальности башкиры, татары. Потом в самом начале статьи об этой деревне дается транскрипция этой деревни на татарском языке и на башкирском. То есть сразу
Также некоторые слова даются на башкирском языке в самой статье. То есть автор сразу наводит на мысль, что это деревня хоть и находится в Татарстане, но живут там башкиры. Хотя в переписи 2002-2010 годов никаких башкир в этой деревне не зафиксировали. То есть почему так авторы поступают, это усмотрение их совести, как говорится. По сути, подобные заявления направлены на то, чтобы внушить уроженцам и жителям этих сел, да и всем людям, что эти населенные пункты, основанные людьми, башкирами по национальности, и что сейчас в этих селах проживают башкиры. Однако для таких выводов нет никаких оснований. Сейчас в этих селах живут люди, которые говорят по-татарски и называют себя татарами. Утверждение, что в этих селах присутствуют башкиры или башкиры-вотчинники, справедливо только для XIX века, и то только в сословном плане, но никак не в национальном. То есть башкиры-вотчинники – это не национальность с точки зрения современной этнологической науки, а сословие, в которое записывались местные татары и предки современных татар, так как за это давали больше земли на одну душу мужского населения. Как известно, земля в условиях острого дефицита во все времена считалась главным богатством для крестьян. Поэтому переписчики населения при составлении ревизских сказок в XIX веке фиксировали в татарских деревнях сословие башкирцев, башкир-вотчинников. Эта информация дала повод современным башкирским исследователям заявлять, что населенные пункты востока Республики Татарстан и запада Республики Башкортостан населены этническими башкирами. А то, что современные жители этих деревень сами себя называют татарами и говорят по-татарски, так это объясняют происками советской власти и руководства ТАССР. Якобы они отатарили всех этих башкир в 20 веке, заставили выучить татарский язык и заставили говорить на нем, и заставили себя называть везде татарами. Однако, если взглянуть на переписи населения XVIII века, те же самые ревизские сказки, то мы увидим, что в этих же деревнях проживали сословия ясашных татар, тептерей, бобылей, что показало последнее издание Института истории Марджани «Татары Уфимского уезда». В начале 2021 года Игорь Гиньятов опубликовал статью «Анализ переписей населения доказывает, что башкир – это не только этнос, но и сословие для татар». В ней он проанализировал численность башкир в XIX веке по ревизским сказкам. Сейчас я продемонстрирую. Статья была опубликована в газете «Про город» и также есть в интернете, можно найти. Статья, еще раз напомню, называется «Анализ переписи населения доказывает, что башкир – это не только этнос, но и сословие для татар». Он говорит, что если в начале XIX века, проанализировав численность башкир, он приходит к выводу, что в начале XIX века башкир было примерно 200 тысяч, а в начале XX века их стало 1 200 000, то есть их количество выросло в 6 раз. Я напомню, что население Российской империи за это же время выросло с 36 миллионов до 130 миллионов человек, то есть в 3,5 раза. При этом не будем забывать, что в это же столетие к России были присоединены огромные густонаселенные территории: Финляндия, большая часть Польши с Варшавой, Кавказ, Закавказье, Средняя Азия, а также Дальний Восток. Площадь страны выросла более чем на 5 миллионов квадратных километров. И при этом население всего лишь России выросло в 3,5 раза. На этом фоне такой бурно нарастающий демографический взрыв численности башкирского населения ничем, кроме как фантастикой, объяснить нельзя. И этой фантастике Игорь Гиньятов дает очень простое и неопровержимое объяснение. Только сословность, более гибкое измерение идентичности человека может объяснить такой взрывной рост числа башкир. Ни один другой народ такими темпами, как демонстрировали башкиры Российской империи, не мог так плодиться и размножаться, не плодился и не размножался, игнорируя войны, голод и другие типичные для нашей страны катаклизмы. Повторимся, чудес не бывает. В башкирском сословии вполне поперебывали многие, а преимущественно же татары. И в тептерах, по утверждению Раиля Кузеева, было большинство татар, не менее 90%. А мещеряки часто просто через запятую писались как служилые татары.
Для большей убедительности можно привести цитату из статьи профессора Университета Северо-Восточного Иллинойса Чарльза Стейнведелла. Его статья называется «Племя, сословие или национальность. Изменения в характере башкирской обособленности в контексте Российской империи». Сама статья была написана в начале 21 века и хороша тем, что ее автор уж точно не заподозришь в симпатиях татарстанской либо башкортостанской стороне. В ней автор рассматривает эволюцию башкир со второй половины XVI века, то есть с момента присоединения башкирских земель к России, и до 1917 года. Приведем из нее только одну цитату, имеющую прямое отношение к нашей теме. Законодательные акты, регулировавшие положение башкир, основывались на посылке, что иммигранты, влившиеся в состав населения волости, также являются башкирами. Поэтому башкирское сословие не определялось по этническому принципу и отличалось культурной гетерогенностью. Представители других этнических групп также входили в его состав. В документах того времени встречаются такие выражения, как «башкир из черемисов» или «башкир из ватяков», что, по всей видимости, отражает наложение первоначальной этнической категории на сословную идентификацию. То есть исследователи США также видят в башкирах царской России не только этнос, но и социально-сословную категорию. В Менделинском районе в настоящее время находится 70 населенных пунктов, из них около 50 татарские. В Википедии есть статьи о 30 из них. В Тукаевском районе 88 населенных пунктов, из них 67 татарские, либо смешанные татарско-русские населенные пункты. Из них в Википедии статьи есть всего по 10 населенным пунктам. Так как Википедия является первоначальным источником информации по любой отрасли знаний, необходимо записывать и публиковать на сайте Википедии статьи по населенным пунктам Мензелинского и Тукаевского районов. Тот факт, что о некоторых населенных пунктах в Википедии уже есть какая-то информация, не означает, что она не может быть исправлена или дополнена новыми сведениями и подробностями. Большую помощь в этом деле могут оказать местные краеведы, учителя истории. Ведь они, как правило, знают малоизвестные, но очень важные факты о подробности о жизни сел и деревень. При этом, если через какое-то время в этих статьях появится информация, что в этих населенных пунктах жили башкирцы или башкиры тех или иных племен, к этому необходимо относиться абсолютно спокойно, ведь теперь мы доподлинно знаем, что в данном случае речь идет не о национальной, а о сословной принадлежности предков современного татарского населения этих деревень. Таким образом, говорить о национальности современных жителей сел Востока Республики Татарстан, а также Запада Республики Башкортостан, основываясь на данных ревизских сказок XVIII и XIX века, ошибочно, так как в них отражена не этническая принадлежность людей в современном понимании этого слова, а только сословная. Тем более ошибочно относить жителей указанных населенных пунктов башкирам, основываясь на информации такого источника, как интернет-энциклопедия Википедия. Ведь, как я уже говорил ранее, любой человек может ввести правку любой статьи в Википедии по своему усмотрению. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, спасибо всем за участие. Есть ли какие-то вопросы у нас к докладчикам? В чате я пока ничего не вижу. Если нет вопросов, то я хотел бы сказать заключительное слово. Ну, еще раз поблагодарить всех, кто принял участие, и тех, кто дослушал до конца. К сожалению, количество участников было не такое большое, как мы ожидали и как нам сообщали организаторы, поэтому все-таки я попрошу организаторов от каждого района выяснить, кто не смог принять участие, по каким причинам, и довести до нас эту информацию и обеспечить, чтобы те, кто сегодня не смог
присоединиться к нашему мероприятию, чтобы они участвовали в следующем семинаре, когда мы будем проводить уже с другими районами, поскольку все-таки это мероприятие очень важное, и оно не просто так проводится, а проводится в соответствии с планом в рамках мероприятий нашего года родных языков и межнационального согласия. Поэтому я прошу организаторов отнестись и участников отнестись к этому ответственно. В заключение еще раз хотел бы подчеркнуть, что изучить историю нашего народа в полном объеме мы можем только совместными усилиями. И в этой связи, конечно, очень важна та активность, которую проявляют наши краеведы, которую проявляют наши исследователи своей семьи, истории своей деревни, поскольку действительно там вы можете не только найти какой-то уникальный материал, который недоступен другим исследователям, да, но даже и вводя этот новый уникальный материал, истории своей семьи, истории своего рода, истории своей деревни, в научный оборот вы сможете сделать свой вклад и в изучение истории нашего народа и нашей республики в целом. И здесь я хотел бы обратиться прежде всего к нашим учителям и к нашим музейным работникам. К сожалению, мы знаем, что сегодня в связи с изменениями в системе образования мы очень мало времени можем уделять на изучение истории татарского народа. Мы должны этот материал интегрированно доносить нашим детям на уроках отечественной истории. К сожалению, сегодня это делают только отдельные учителя-энтузиасты. Спасибо им большое. Но хотелось бы, чтобы вот этой проблематике уделяли внимание все наши педагоги. Более того, у нас ведь есть возможность уделять часы отдельные из школьного компонента именно вот на этот локальный, региональный исторический материал. И здесь, конечно, очень важно, чтобы учителя и администрация школы работали в активном контакте с родителями, которые должны определять, на что будет уделяться вот этот материал совместно с руководством школы. Кроме того, сегодня есть возможность изучать локальную историю, национальную историю в форме различных внешкольных мероприятий, в кружковой работы. И здесь, конечно, наши краеведческие музеи, школьные музеи должны стать в полном смысле слова такими очагами просвещения, очагами исследовательской работы. Вокруг них должны у нас сегодня концентрироваться все те, кто интересуется сегодня историей своего народа, своего края, своей семьи. Ну и в этой связи для тех педагогов, которые хотели бы более активно вовлекать своих учителей в изучение истории родного края, я могу порекомендовать те методички, которые были подготовлены нашим институтом. Они размещены в открытом доступе на нашем сайте Татаровед.рф. Это методички по руководству исследовательской деятельности учащихся по краеведению. Они у нас есть на 2 языках, и там очень подробно прописано, с чего начинать, какая деятельность может проводиться исследовательской учащимися и так далее, и так далее. Кроме того, я призываю вас всех активно пользоваться нашим сайтом Татаровед.рф, где выложены все наши публикации в PDF-формате, в полном доступе. И, как правило, как только новая книга появляется, мы сразу же выкладываем ее в полном объеме и на нашем сайте. Без всякой регистрации, без всякой оплаты. Любой может скачать и пользоваться этими книгами. Ну и, конечно, я призываю всех вас подписываться на наши паблики в Яндекс.Дзене, это «Татарский мир», это каналы наших сотрудников Лилии Габдрафиковой, Айдара Гайнуддинова и других. Также обращаю ваше внимание на наши видеоролики, видеолекции и беседы с нашими историками и коллегами из других стран, из других городов на нашем YouTube-канале. В целом,
Если есть у вас какие-то вопросы, если нужны какие-то консультации, наши сотрудники всегда готовы ответить на все вопросы. Наши двери открыты. Рахмет егез, біздің институтқа келіңіз, нендер сұраулар болса, біз әрдайым ярдәм күрсәтергә, безнең көчтән килгән ярдәмне күрсәтергә, консультациялар бирергә әзер. Спасибо большое. Я надеюсь, мы еще продолжим эти семинары. Очень важная проблема была поднята в последнем докладе. Это Википедия, к которой все обращаются. Мы, конечно, стараемся сейчас вносить информацию по населенным пунктам, но, к сожалению, только силами сотрудников Института истории это будет проводиться очень долго. Поэтому мы здесь тоже призываем к сотрудничеству наших краеведов, которые интересуются историей своего села, чтобы вы обращали внимание вот на эту информацию, которая дана на таких сайтах, как Википедия. И, может быть, если будет заинтересованность, мы можем провести отдельный семинар, как работать вот именно с этим видом информации. Так что я приглашаю всех вас к дальнейшему плодотворному сотрудничеству. Бекзур Рахмат сизге. Всего доброго, до свидания.